na bel Kuki channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong wa noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni February Nisim somla segi nikhoa ai mi time sa kon kilahom phabam ho Kuki zo council in ahung hlung ding February Nisim somla get le peaceful rally nei ding injan hi chun ana phongdo vin hi hichi chamdel a mi pi ki zot na hi Kuki zo nam mi pi chen na zo si a chil hading injong ki sejin hi hichi ki zot na hi Kuki zo nam mi pin ki vai hom na chom angi uto ki sam kai ding a hi mi pi ki zot na ding hi a chi sa February Nisim get le Nisim somla khatna lam kamuna Kuki zo council in taw khom na ananai na wachu ki phatsa na nei u a hi hito kilan a Kuki zo council in district choma mi pi ki zot na ding to ki saya panla na la de in kiloi khom na chom ngan sina ananai zin a hi hi ho chu chirchamper a Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF kangpo pi a ko tu Perzol Jeribam District nga Indigenous Tribes Advocacy Committee ITSC le Kuki MP Jeribam Tingnoper a Hill Tribal Council HTC Chandir a Kuki MP Chandir chule Kuki Chief Association le Delhi a NCR a KSO Delhi chule NCR le Kuki Women's Forum Delhi ho ngan se hivin hi Kuki zo MLA som hon jan hi chun Manipur State Assembly suspended animation a ki koi dem na sang ta in anai eventually central government cham lungmon thaina ding a road map asim ding uvin nge na anai zuvin hi to so anai khom na wa chun Kuki zo MLA som ho chun boin hi azung azage ya hold a mi pi ha sat gan thaina hi su lhap ding nge na anai zuvin chale galzam ho gan the ha sat na don jang khai dinga panna adin jong nge na anai zuvin hi Central Government in State Sunga PR akoi bana State Assembly suspended animation akoi to kilan a Central Government in Kuki te dia political roadmap ding ahin gonding akinet na Kuki MLA hon anapong do ovin hi Manipur a President rule hi achi sa Thursday nikhoa chu anake phong do ahin hi chi hi Chief Minister N Biren Singh in haina ani zawa ke phong hi Kuki zo chate Manipur a President's rule aki koi ki pa pi zingla in Meitei 10 PL dai lo na in ki phinna anai zing u hi Meitei sia so la a hethe Coordinator Committee on Manipur Integrity ka komi in PR adai mo thu upon do tokilhan in PR la do a Ministry umsa ding ni na anai zing u hi alangkhana Kuki zo MLA som hole CSO chum hon PR aki pa pi dan u ana phung do ta ve zan hi chun Infar is Thumbothong Brahmapul Muna numaitam taan kisokom ovin popular government a kidding ena in slogan anasam ovin hi Thusoh mi ho to haulim na a numai volunteer khan BM Rosie Kiti khanin Manipur political instability zia mi pi ha sa na ho anhang samin Manipur PR dailo na zong ana phongdo in hi Zanhin Kuki zo MLA som ho Thusoh abol na over PR sunga center in Kuki zo chate dinga political roadmap ki cheta ahin gonde kinem na apung do ovin hi Federation of Civil Society Organizations FOCS Manipur in PR ki koi adai lo dan apung do kilhan in aga na thei chana la do hina ding ne na anai un hi FOCS Thusoh khanin asaina a Manipula Central Paramilitary Forces CAPF hon Meitei khu venbi golo a Kuki khu ho zo abit na ding a palla hidan ovin ngona anai ovin hi chule Delhi Meitei Coordinating Committee DMCC injong Manipula PR ki koi gangchela nungla do hina di in nge na anai un hi dunia di in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe